أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إيمان رجلتي تقامن القرآن أرو متين دتسنم هو كوي مرمانا كان هاتين ديونجير إنغوزي زبيبي ورتجي هومبو. ahandi imana ikagira iti warattilil qur'ana tartila, soma qur'ani mu bwitonzi kandi mu buryo bunoze. Bavandimwe rero tugiye kwikiranya ibyiza byo gusoma qur'ani. Abayisilamu benshi usanga batita mu gusoma qur'ani, nyamara nicyo gikorwa imana ikunda cyane kurenza ibindi byose. Hadith ahlulbayt alayhimus salam, uburyo batubwira ibyiza byo gusoma qur'ani, ya mbere duheraho, riwaya ya mbere duheraho bikuwa muri Sadduq fi thawabil a'mal بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أرتقرتي: من قرأ القرآن فهو غني وأوصم قرآني أمن يكون مچري ولا فقر بعده كان هابوچني أزاجرا وإلا ما به غني niba taruko nguko natayisoma amenye yuko ngo ataru mukire. Nubuhe bukire buvugwa hangaha? Ntabwo ari ubungubu dusanzwe tubona. Ubukire buvugwa hano nubwo dukomara muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, aho yavuze ati: laysa al-ghina an kathrati al-arad, ntabwo ubukire ari ukugwiza imitungo myinshi, walakin al-ghina ghina nafsi, ahubwo ubukire bwiza ni ubukire bw'umutima. Ahandi intumwa y'Imana ikatubwira iti: inna Allah yuhibbu al-abd at-taqiyyu al-ghaniyyu al-khafi, Imana ikunda umugaragu wayo uyigandukira by'ukuri uyitinya, kandi umugaragu wayo akaba ari umukire mu buryo butagaragara. Gute? ghaniyul ghina, bimana yani ghaniyul qalb, kuba ari umukire ku mutima. Ubwo nibwo bukire rero imamu ari kutubwira ko usoma Qur'ani aba ari umukire. Ibi tuyikomara muri kitabu al-Kafi juzu ya 2 page 605 hadithi ya 8, ndetse no mu gitabo bita Wasail juzu ya 6 page 178 hadithi y'ibihumbi 7672. Iyo ni hadithi ya mbere rero. Riwaya ya kabiri iyo dukomara mu gitabo As-Sadduq, rawahu Sadduq fi thawabil a'mal, muri cyo gitabo nanone bisanadihi an Abi Abdullah alayhi salam aravuga ati: man qara al-Qur'ana qa'iman fi salatihi, uza soma Qur'ani ari mu sala hagazi, kataba Allahu lahu bikulli harfin 100 sana, imani mwandikira kuri buri nyuguti ibyiza 100. Wa man qara'ahu fi salatihi jalisan, uza isoma ari mu sala rikasa yicaye, kataba Allahu lahu bikulli harfin 50 hasana, amenye yuko imani mwandikira kuri buri nyuguti asomye ibyiza 50. Wa man qara'ahu fi ghairi salatihi kataba Allahu, ngo uza isoma atari mu sala, kataba Allahu lahu bikulli harfin 10 hasanat, imani mwandikira kuri buri nyuguti ibyiza 10. Qala Ibn Mahbub, umwe mu sahaba bayo Ibn Mahbub aragira ati: wa qad sami'tuhu an Mu'adh ala nahwi mimma rawahu Ibn Sanan, ngo iyo riwaya nayumvishe kuri Mu'adh yakirnandi na Ibn Sanan. Ibi rero tubikomora mu gitabo nga Al-Kafi juzu ya 2 page 611 hadithi ya mbere, no mu gitabo Wasail juzu ya 6 page 187 hadithi ibihumbi 7390. Tena tuyikora muri Da'awati Arawanidi page 217 ndetse na 588. Iyo ni riwaya ya mbere ya kabiri. Indi riwaya ya gatatu y'ibyiza byo gusoma Qur'ani iragira iti: Al-Fadl ibn al-Hasan at-Tabarasi fi Majma' al-Bayan, aratubwira mu gitabo cye aho agira ati: ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, inumwa y'Imana Muhammad yaravuze iti: afdalul ibada qira'atul Qur'an, ngo ibada nziza cyane kuri izindi zose no gusoma Qur'an. Ibi tuyukomara mu gitabo nga Majma' al-Bayan juzu ya mbere page 15, wa anhu Wasail juzu ya 6 page 191 hadithi ibihumbi 7701. Aha, intumwa y'Imana ikakomeza katubwira iti: qala alayhi salam yuqalu li sahibi al-Qur'an, ngo umuntu wa Qur'ani kumusumeruka azabwirwa ati: iqra wartaq, soma kandi uzamuka inzego.
warattil kama kunta turattil fi dunya, kandi uyisomane ubwitonzi mu buryo bunoze nk'uko wabikoraga ku isi. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, ngo umenye yuko aho uri bugarukire gusoma Qur'ani niho uri buture, uzatura, niho cyicaro cyawe. Ibi tubimukomora muri Majmu' al-Bayan juz'u ya mbere page 16 hamwe na Wasail juz'u ya 6 page 191 hadithi ibihumbi 7703. Iyo ni indi riwaya y'ibyiza byo gusoma Qur'ani. Ibi tubikomora muri al-Qutb ar-Rawanidi في دعوات أرتبجرتي قال الحسن بن علي عليه السلام. حسن بن علي أرتبجرتي من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابان، وأوصم قرآن أمن يوكو أبسابج وراتيروا إما معجلة أغسوبزوا مرجو بجيهوسي وإما مؤجلة جانغوسي أغسوبزوا مرجو بتينزي. سبحان الله. وصابو كاتيروا أغسوبزوا كوكاني تاسو كازاسوبزوا مرجو butinze. Ibi tubikomara muri Da'awat Arawanidi page ya 24 na 31 hamwe na Al-Bihar page ya 92 hadithi ya 31 page ya 204 hamwe na Mustadraku, igitabo Mustadraku juz'u ya 4 page ya 160 hadithi ibihumbi 4642. turebe ibindi byiza byo gusoma Qur'ani. Indi riwaya iragira iti an Jami' al-Akhbar qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, intumwa y'Imana ho yavuze iti ya Salman alayka bi qira'ati al-Qur'an. Intumwa y'Imana yagiraga inama Salman ati yewe Salman ujye usoma Qur'ani, wa fa inna qira'atihi kaffaratu li dhunubi, ngo kuko kuyisoma ubabarirwa ibyaha, wa sitratu minan nar, ukarindwa umuriro, ukazarindwa umuriro, wa aman min al-'adhab, ukagira amahoro mu bihano, ukarindwa ibihano, wa yaktubu liman yaqra'u bi kulli ayatin thawaba 100 shahid, ngo uyisoma kuri buri aya yandikirwa ibyiza by'abashahidi 100 abaguye mu nzira y'Imana. Subhanallah, ni ibintu byahambaye cyane. wa yu'ta bi kulli suratin thawaba nabiy, ngo kandi kuri buri sura usomye uhabwa ibyiza by'intumwa y'Imana by'intumwa. Ati watanzil ala sahibihi rahma, kandi uyisoma amanurirwa impuhwe zivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tastaghfiru lahu almalaika, aba malaika bakamusabira imbabazi. Washtaqat ilayhi aljanna, kandi ijuru rikamushaka kuba yaryinjiramo. Waradiya anhu almawla, imani kamwishimira. Mwumve iyi ni riwaya ikomeye cyane ibyiza byo gusoma Qur'ani. Subhanallah. Ibi tubikomara nko mu gitabo Al-Jami' al-Akhbar page 113 na 197 ndetse na Mustadraku juz'u ya 4 page ya 257 hadithi ibihumbi 4637. Indi riwaya ibyiza itubwira ibyiza byo gusoma Qur'ani iragira iti qala Imam Ali alayhi salam. Imam Ali aratubwira ati liyakun kullu kalamikum dhikri Allah wa qira'ati al-Qur'an. Imam aratugira inama bemera Imana muri rusange ati amagambo yanyu mujye muhozaho gusingiza Imana no gusoma Qur'ani. Amagambo yanyu buri jambo ryose muvuze habe gusingiza Allah no gusoma Qur'ani. Ngo kuko fa inna Rasulullah sallallahu alayhi, ngo kuko intumwa y'Imana yarabajijwe iti su'ila an ayil a'mal afdal 'inda Allah, ni ikihe gikorwa Imana ikunda cyane, ni ikihe gikorwa gifite agaciro gahambaye imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, intumwa y'Imana irabasubiza iti qira'atul Qur'an, no gusoma Qur'ani. Wa anta tamutu wa lisanuka ratbun min dhikrillah, no kuba igihe ugiye gupfa ururimi rwawe rworoheye mu gusingiza Imana mu buryo bworoshye. Ibi tubikomara mu gitabo Nafsu al-Masdar aho ngaho nyine page 116 ndetse na 208, ndetse tubikomora mu gitabo Al-Mustadraku juz'u ya 4 page ya 259 hadithi ibihumbi 4638. Bavana salam, ibyo ni byiza byo gusoma Qur'an. Indi riwaya iragira iti Ahmad ibn Fahd iddatun an Imam Ridha alayhi salam. Imam Ridha yarfa'uhu ila nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nawe hadithi ayikomeye ku ntumwa y'Imana aratubwira ati qala ij'alu li buyutikum
nasiban min alquran, ngo amazu yanyu mujye muyahozamo ibisomo bya Qur'ani. ngo fa innal bayt idha quri'a fihi alquran yassara ala ahlihi, ngo kuko inzu isomerwamo Qur'ani Imana iraborohereza, abo bantu baroroherwa bakabaho neza mu buzima bwiza. wakathara khairihi, kandi ni byiza bikiyongera muri urwo rugo. wakana sukanihi fi ziyadati, ngo kandi urwo rugo ruraguka. bavana Islam, iyi ni hadithi nziza cyane intumwa y'Imana itubwira amago yacu, amago y'abayisilamu guhozamo Qur'ani. ni ibyago ni n'akaga n'amakuba, aho usanga mu rugo rw'umuyisilamu abana babyina imiziki, usanga imiziki iravuza uruhuha, imiziki irakubita mu rugo hose kabisa, urusaku rwinshi cyane rw'imiziki n'abana bakabyina. Islam, aho uzasanga urugo rumeze gutyo uzamenye ko urwo rugo rurimo amashayatini, rurimo amashitani. igihombo kiri mu kuhoza imiziki mu rugo, Qur'ani idasomerwa mu rugo. intumwa y'Imana tubwira ati wa idha lam yaqra'u fihi alqur'ana, iyo urwo rugo rudasomewemo Qur'ani, dajjaqa ala ahlihi, abarutuyemo ba nyiri urugo babaho mu buzima bugoranye cyane. imyiryanye, usanga harimo inzangano hagati y'urugo, usanga bashakanye bararwana n'iki. b'Abasilamu, urugo ruhoramo ibintu bigoranye cyane, ubuzima bugoranye. wa qalla khairihi, kandi ibyiza biba bikeya cyane, biragabanyuka. wa kana sukanihi fi naqsan, kandi urwo rugo rugenda rukendera uko bwije nuko bukeye. bavandimwe rero, ni byiza urugo rwa ingo zacu zihozemo Qur'an, tuzirukanemo imiziki, kuko imiziki ihora mu rugo ibitamo n'amashayatini. amashayatini muzi icyo akora mu ngo z'abantu. iyi hadithi rero tuyikomara muri ad-da'i, iddata ad-da'i, safha ya 328, juz'u ya 6, ndetse na wasail juz'u ya 6, safha ya 200, hadithi y'ibihumbi 7728. hadithi dusozerezaho ya nyuma, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati, nako Imam Ridha alayhi salam, aho atubwira ati liqari alqur'ana bikulli harfin yaqra'uhu fi salatin qa'iman 100 hasana, wa usama qur'ani ari musala hagaze ahabwa ibyiza 100, wa qa'idan 50 hasana, usari yicaye asoma Qur'ani agahabwa ibyiza 50, umutahhira fi ghairi salati 25 sana hasana, ngo uyisoma afite wudhu ariko atari mu sala ahabwa ibyiza 25, wa ghairu mutahhira 10 hasanat, naho uyisoma adafite wudhu ni ibyiza 10. amma inni la aqulu, aho imam aratubwira ati simvuze nti alif lam ra harf, bal lahu bil alf 10 wal lam 10 wal mim 10 wal bil ra 10. izi alif lam ra ni harfu min huruf al muqatta', alif ni inyuguti, lam ni inyuguti, na ra ni inyuguti. nimuvuze alif lam ra ntago habwa ibyiza, muri alif habwa ibyiza byayo, na lam ukwayo, na mim ukwayo, na ra ukwayo. ibiro tuyikomara muri nafsu al-masdar, aho ngaho muri icyo gitabo nanone baje 329, hadithi ya 8, wa anhu wasail juz'u ya 6, paje 196, hadithi y'ibihumbi 7718. bavandimwe rero, izi ni riwayati ahlul bait batubwira ibyiza byo gusoma Qur'ani. duhozeho dusome Qur'ani, kuko Qur'ani ifite ibyiza bihambaye cyane, ni n'igikorwa Imana ikunda kurenza ibindi byose, ni nayo ibada irenza izindi zose. niba utazi gusoma Qur'ani, gerageza unayumvirize. hari indi riwaya ivuga yuko mu gihe utazi gusoma Qur'ani, gerageza wihatiriye kuyiga. muri uko kwihatira kuyiga, byibuze unagerageze unayumvirize. mu rugi wawe shiramo kasete, cyangwa se ushiremo DVD, cyangwa ushiremo flash irimo qira'atul Qur'an. ni byiza cyane, wicara uyumvirize ubona ithawabu. naam, wabillahi tawfik wa hadha. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wallahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil